ada zawawe alo tabadjawe ado nukonyiwe amofite gbɔdze tuwe kade gbɔdze alɔkpa ebade yɔ egosi gbɛtɔ gɔn akuno Jésus Christ gɔn egosi mekeke no yi gu etɔ amɔ yeno do venu gbɔdze wɛkalo kó abɔdɔwɔra santa wɔn mi mɛmɛ na ɔkɔdɔ bɛ maaw ma fɔ na se ɖe gbɛtɔe mina hã no Hébreux chapitre 4 verset 8 eyi wuna dɔ do eyi Josué ko kpla to gun bia gbɔdze tɛ ene mɛwɛ maaw sɔna lɛ wa dɔ azãde voxoa ami Jésus Christ ŋutu gbɔdze tɔn amɔ gbɔdze zãn wɛ eyi azɔyin tuɛ wawɛ fide bude ade azɔyin maaw zãn wɛ wawɛ Josué ma guɔ nutogun amɔ Jésus Christ wa na ye gbɔdze nude bude le taba donu gbɔdze tuɛ wɛ eɖo aʋã tɔn maaw tuɛ wɛ ɖo maaw tuɛ gbɔdze zãn yi nuvi vɛ ɖe ni ŋxɔ ɖe ɖo Jésus Christ si ŋkɔme azɔya ne wa anamɔ gbɔdze ɖe me ɖo Jésus si ŋkɔme nu anamɔ gbɔdze akuno Jésus tɔn wa gɔntɔn nu akɔ wa azɔ ba nukɔtsi kɔnu wɛwɛ vonuwele vonutue andɔ ɖo Jésus si ŋkɔme ŋuyi gbɔdze ɖo gbɛzãntie me kaka sɔyi ɖo akpaƒe ɖe bi ɖo te ɖe bi me ɖo ʋɔndotie me ɖo devizatie me ɖo azãtie me ɖo adzɔgbãtie me aɖo gbɔdze ɖo ƒotogbea aɖo gbɔdze ɖo ʋɔndotome aɖo gbɔdze ɖo azɔtome amɔ egbe ɖo Jésus Christ ŋkɔme anamɔ gbɔdze bɛ si egbe ana gbɔ fi ɖo Jésus si ŋkɔme gbɔdze zã to ya wa nyi egbe mawu xɔ ma va ɖo ɖi ɖɔ eɖo gbɔdze zã to ɖi nde bu ɖe ne fɔ gu ɖo gbɔdze zã to dzi ɖo Jésus Christ ŋkɔme wluwlu ni bia me ma ɖe ɖe xa no zotu ɖe wa bɔ ne ʋɔ ɖe nu sia nu ɔɖa santa tɔn lɔ nɔ ɛhɔ bɛ ɛhɔ bɛ tɛ ba na me ɖe ho le ŋkɔtɔ ɖo Jésus si ŋkɔme mi xɔ ɖe de ami.